Preparemos. Preparemos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que vive? Maivita Canguichi, la luz del mundo fijo. Cantazo. Cochabamba. Yo no todo lo que se cuiva. Cantantes, alabantes, caituta. Río Bamba. Iglesia Vida Nueva, Maivita Canguichi. Eso, eso. Magnificis Medios de Comunicación, Radio Z1 1400. Y usted no Pagui, la voz de Paquito. Pagui Taquis TV. Magnificis Sucas Medios Digitales. Cantantes, hijas del rey. Cantados en los Cicuiwa, Boquillo. Eso, Vida Nueva. Jesucristo Shamuna, Yamari Patamuna. Tukwija kikunata, nyamari dikumunti. Jesucristo Shamuna, Yamari Pakamusha. Tukwija kikunata, nyamari dikumunti. Yari kaya kunaipi, katu makana kuipi. Katu jaki kunapis, Yamari dikurista. Yari kaya kunaipi, katu makana kuipi. Tukwija kikunapi, Yamari dikurista. Sina mi kanga, Tukwija kikuna dikurimuskawi okiko paniko, paniko. Imaginate suya kunti, kanti causa vida. Już maksimy niż kapach rabusta katini. Pastores Pagui, Kikeguna Rimashka, Manayanga Chukashka, Katiko Iglesia Winanispa, Levanta Pagui, Rinchi Kaita, Casanizo, Sukuba, Yuyanispa, Dios Maximinis Casina, Ay Chamuna y Muspachiti. Pura punta cricuna, Dios pa punta cucuna. Dios pa chiminis casina, ay chamuna y muspachiti. Pura punta cricuna, Dios pa punta cucuna. Dios pa chimita uigaki, mana uyasanitsu, mana kasusanitsu. Hatska de ki causa ini. Dios Pashimita Wizaki, Mana Uyasanitu, Mana Kasusanitu, Hatskazaki Kausaini. Y violina toda, Misión Evangélica Jesucristo es nuestro consolador. 14 años, pero bien ministerial. Sí. Kuyakis pichi Jesus, Kambawawa kunata, Kaisaki pasapita, Hamatasaki waki. Kuyakis pichi Jesus, Kambawawa kunata, Kaisaki pasapita, Hamatasaki waki. Kansamuna punta kama, Tupisaki mantaka. Kambag espiritual, punta tawakichini. Kansa muna punta kama, Tukwisa kimantaka. Kambag espiritual, punta tawakichini. Wakichiwa yaito, yukanchi michi kunata. Canta kunata, toca kunata. Punta kunata yaito. Kambahala sukito pipusawa yung Señor. Wakisiwi takimanda. Kuyakis pichi Jesus. Kambawawa kunata. Kaisaki pasabika. Hamatak sakiwaki. Kuyakis pichi Jesus. Kambawawa kunata. Kaisaki pasabika.
Kansamuna punta kamay Tukoy sa kimantaka Kambag espiritual Punjan tawakitsiway Kansamuna punta kamay Tukoy sa kimantaka Kambag espiritual Punjan tawakitsiway Wakitsiway wanyuna manta Wakitsiway suwakula manta Wakitsiway aito Imas akikula hapiliti Señor Erencheson Tukuy kay tauyaku Iuyari na marikansi Asichini namin kansi Hindi ka pagkaw sa iti Tukoy kay tauyaku Iuyari na marikansi Asichini namin kansi Tukoy kang bakaw sa iti Atska kuski charis kapi Atska grano charis kapi Singarina pajani Atska kuski charis kapis Tukoy ima charis kapis Kay pacha-pacha-mami Singarina pajani Singarina pasajeros Kay pacha-charina Dios facilita y achazo Así chirina y causa insanidad paz Gaspanizo Kuya kispiti Jesus Tambagwawa kunana Kaisa kipasabika Hamatak sa kiwagi Kuya kispiti Jesus Tambagwawa kunana Kaisa kipasabika Hamatak sa kiwagi Kansa muna po sa kamang Tukoy sa kimantaka Kambag espiritual Punjang tawakisiway Kansa muna punjang kamay Tukoy sa kimantaka Kambag espiritual Punjang tawakisiway Wakichiwangi ya ito Abada sa kiwangito Señor Diferentes aquí cura Diferentes situaciones ridiculistas Último Tukoy kay tauyaku Iuyari na marikansi Asichiri namin kansi Jesucristo sa munang pag Tukoy kay tauyaku Iuyari na marikansi Asichiri namin kansi Tukoy kang bakaw sa ipin Atska kuski charis kapi Mas na ima charis kapi Kay pachalsa pagmari Singarina pagdami Atska kuski charis kapi Mas na ima charis kapi Kay pachalsa pagmari Singarina pagdami Hari aito Ay, kuyas kamanta Mas na kuski charis kapi Mas na iba charis kapis Kay pagsapagsamari Singarina pagdami Mas na kuski charis kapis Mas na iba charis kapis Kay pagsapagsamari Singarina pagdami Pastor Alberto Copa, bienvenido, Pastor amado. Pueblo de Dios, preparemos para la venida del Señor.